Ka office jong District Child Protection Officer, District Child Protection Unit, West Gentle Hills District. Kalau pentip ba ikulung kantay ibalalap haka arpo artrik jeliw arjar apolay. Belasyak berat no haki brew kibom itu hakrem syo no mukla. Ibadan hapo kajing sumar jong doktor hapo MCH jawai. Ila klat no nakanega slapertay haka arpo sautrik jeliw arjar apolay. Hakapor kumbasa orpusan menstep ha MCH jawai. Hadin ba ila klat no la pentip shiki pulit bat kilale ya ka inkes halor ka med yap jung i khulung. Bat hadin kane lara ya ka med jung i Syasibil Hospital Yalong ban pendep ya ka pus mertem. Kumta anak liang jung DCPO ula pentip ba kino-kino ki brew lane ki bahi ngasem ki badan ka jing tip ne ki badan ka jing adai bar ini i khulung kila banwan kam ya ka med badang sa jung i na Sibil Hospital Yalong hapo news ngi.